Itinagan ti Ama. Napalabas. Kapoy tinaduktalan ni Monica may papan iti kinatao na. Saan na nagsayang dayto iti oras ket nagtalaw iti mansyon dagiti rugante. Nagkamang dayto iti simbaan ket si dadaan met ni Padre Simon na nang tulong kan kuana. Iti sabali a bangir. Saan na nagsarsardeng ni Mr. Wong amang ipampamuspusan iti amin. Tapno maduktalan na laeng no anya dagiti pangpanggapan ni Don Leon. Iti panagkuyog daken ni Maximo na midwa dara sa limabas na iti mansyon dagiti rugante. Kabayatan na, nagawidan iti mansyon ni Don Leon ket nagsarita daken ni Mayor Chona. Itagagayem, dinggen nyo tituloy iti nobela tayo ang napaulwan. Itinagan ti Ama. Anak mo laeng. Saan ko apotot ni Monica? Yun. Talaga mo ta saan? Kaya't mo ta itong pagkan kati adoption papers. Ano so kainak, ha? Chota! Anya. Nagalasan ti kasta nga ibagbagam, Leon. Talaga ka di nga awanan ti konsensyam, ha? Talaga ka di atimulangan ti kinadakas mo. Sige! Padasumpay tagsaw, Chota! Tayo karik asaan lang at ay tati maramanam. Agsaw kabay! Talaga nagbaliw kan, Leon. Linamot na kan tinakaro agagam mo. Sumadengkan ko na! Talaga natangkan di ulam. Talaga subsubukan na ka. Iso nga iba ay kung arutikal kalikagumam! Anya ti ginagarakan ka ni Mayor Chona, Narding. Apaya kasta ti langam ngay may ditoy. Simon, nagtalaw ka no ni Monica, ije mansyon da. Anya? Dahil tati agpaiso. Kasta ting kamang kanyak ni Mayora Chona. Agpatpatulong. Tapno masarakan no ayan ita ni Monica. Narding. Husto gayam di atap mo. At dandakas ang mapaspasamak. Narding. Imbaga kadikan ka ni Mayora. No anya ti makagapo? No apaya nagtalaw ni Monica? Nagapada ka no ni Don Leon. Kat nakaro ka no ti pungtot ni Don Leon. Dahil talaan timbaga na. Nas ka na masarakan tayo ni Monica. Sayang dagiti impormasyon ama ipaay na kumakanyak. No nagtalinaid ijay mansyon. Narding. Dayta ka di lang tinapatagkan ka. Ti impormasyon ama ipaay ni Monica. Awan man la ka di ti patagkan ka ti panaggayem yo. Talaga ka di nga impormasyon lang ti kasapulam kan kuana. Una yun, ma'am. Uray lalimitom ti may sa ama tayo. Gapu iti panangkabil kada kayo ni Sir Leon. Ising. Ma'am Chona, saan kayo kumangagsangit? Saan abali? Tag-agasa kunti donor yung. Nagsakit a panunutin a dumanon iti kastoy apunto ti amin. Diyan na impagaro. Ma'am Chona. Apay a kastoy matan tinagbanagan ti amin. Basol ko kadi. No bilang tayong pamuspusak ti amin. Tapnusan lang ang masakitan ni Leon. No bilang tanaamon na idi, anaragrag na idi sikog ko. Saan mo abasol, ma'am? Patpat gumlaang ti asawam. Iso na panunot mo ti kasjay. Apay nga ron akastoy ti mapaspasamak ita. Ay, jakam mo, ma'am. Ngamsa na bale. Tama siguradok ama urnos tumit laang ti amin. Uray puutin nyo day tanga imbaga, ma'am. Monica, nagkamangan ni Mayora ka ni Hepe Salvador. Padre,
Madandanagan ti inam. Nalaos ka no ti danag na nagpatulong ka ni Narding. Tapno masapulan da kalaang. Sana bali, Padre. I-text ko ni Mama. Ibaga ka saan nga agdanag. Umdas ka di ti text lang, Monica. Padre, Kasayatan matlang no makasaritam. Iti kasta, mailawlawag mo no apay anang talaw ka. ang mga numasakitan laang ni Mama no agsarita kami. Nakarkaro ang masakitan dayjay. Bayat apang panunutin na. No anyan tinapasamakan ka. No sa dinon ti ayan mo ita. Ha? Ulitak, Monica. Kasayatan no makasaritam ni Mayora. Tapno uray kas kasano. Maksayan ti marikrik na naadagansan ita akan ito. Gapo iti ipapanaw mo asana nagpakpakadakan kwa na. Kawawag man ang ti kontak tayo, boss. Impalagip na ti idadatang dagiti igam. Kasta kate. Kat, nakasaka na kakatiin, Maximo. Un, boss. Hagandad ka lang, ha? Amang ano maamuan manan Don Leon ti may papanday ta, kat masabutahi manan amin. Un, boss. Di kagdanag. Sigurado ka maalami dagiti igam. Kasapulan tayo dagiti agkakabilag nga igam. Talaka. Tanuan niya man pampanunutan nita, Don Leon. At talaban tayo, no bilang laeng. Boss. Tuso ni Don Leon. Impaghalop ko no natustuswak, hanggang nagbitotak. Taulay pay, no anya ti alamidak. Nakapalas takos. Ita, sakman na nagpalpalikot, nagpampanunot no anya wakas ti alamidak. Tapno may paskag ko awan ang bain, adi na atapan siya akin alamid. Jag kayat niya agbalin kayo amunen. Tano kasta ti Jaryo. Nalakalaeng ang makastrek dagiti managdaktakas dito inaladan ti mansyon. Kas iti naramid ni Monica. Hagasin nyo ngay. Tadiyo na siputan Apolo sa Bimanaw. Anya lang ang tinaramidin nyo. Pasensya kayo, Don Leon. Jag kayat ti kasta. Isuwa manipot ita. Doblyen nyo ti agpaliiw. Ti agbantay. Saan kayo abay bayadan tapno umay kayo laeng agrelax dito mansyon? Agtrabaho kayo. Taday tatirumbang. Nawatan nyo. Don Leon. Hala. Agsubli kayo nga roden kadagiti pwesto yo. Kartingan nyo. Dagiti manal. May sala a babae day jay a Monica. Ngam nalibasan na pa'y ita. Awan serbi dagita agwarya. Ngam nasayahat met. Tasaan daan na si puta na pimano ni Monica. Tano nakita ta. Sigurado alaptad da apamanaw. Iso nga damot pagsayaatan tikas jay ang napasama. Oh, Iwan Mendez. Apay akas laburido ka. Ha? Hepe, ada kagayam dita. Itay pa'y, P1 Mendez. Ada ka di parikot? Awan mat, hepe. Anya ti mapaspasamakan ka, Mendez. Apay akas lad dati pakadanagam launay. Pasensyan, hepe. Medyo madingamin tiriknak. Nabaraak. Kasta ka di. Kasayatan siguro no aginana ka pa'y. Ag-file ka itilib. Hepe, jakmut kahit agapula ang itikastoy amarikriknak. Kahit maapiktaran ng ti pagrebengak. Mendez. Kabailak da ito'y, hepe. Di kay agdanag. Sa anak mo't siguro amatay. Gapula ang itikastoy amarikriknak. Tiyak malapdan ti agsangin. Tunggal malagip ko ti sitwasyon, Padre. Awan ti sabali nga amok apagkamangan. No saan adito'y simbaan. Mayor Chona,
Uray saan ko apod no nga anak ni Monica. Impatag ko kaspod no nga anak ko. Saan ko apuno sa pinanunot asaan na nagtaon kanyak ni Monica. Maawatan ka, Mayora. Ang yamanak, Padre. Naibagakbatan ka na kayo ti amin. Iso na kayo tinapanunot ko ang pagkamangan ita. Agyamanak, tagtalag kayo kanyak, Mayora. Ayan nga tan ni Monica. Anya nga tan tinapasamakan ko na. Saan pa masumbatan itadayta, Mayora Chona? Angamsaan kayo magdanag? Anya ti amuyo? Amangan no awagan na kayo mutlang ni Monica. Nga ta, Padre. Kasi tinakunakon, saan arumbang nga mapukawan kayo itinamnama, Mayora? Saan maturog ti Diyos? Tandaanan nyo dayta. Boss, agtignay kami. Nasken asabtan min dagitigam. Sige, Maximo. Naska nagpaliki kayo alamidan nyo. Tataanam, saan lumbay nga da mapasamak takas. Nasken maalayo dagiti ikam, tapno nataltalked tayo. Ikagumahan mi, boss. Kat siguraduak nga agbaligi kami. Diyak itulok nga dasana nasaya at mapasamak. Nasayat no kasta, Maximo. Dagiti kakaduam ngay. Sumabat dalangin, boss. Kasayatan ti kasta, tapno sana nakadkadlaw. Sige nga, Lord. Mapankan, Maximo. Nalaos ti panagsangit ni Mama. Manipod dito ayan ko. Magitak ti panagsarita da ka ni Padre Simon. Napatagak ka ni Mama. Amok deta. Ngam apay ngamin anagilimad. No kumata di bayla ang kat imbaganan kanyak ti agpaiso. Naawat ako, Ma. Dayjayan ni Mama. Ti Magdaran. Mapansana. Napanatalagan ni Mama. Pasensya kan, Mama. Di ka kaya't apasakitan. Ngamnas kan apo manawak iji mansyon. Gaputa sa anak matgayam apod-pod no arugante. Amo, talaga kadyasaan tayo nasa pulan ni Monica. Mabalin ka, di, Bogi. Saan mo man adadailin daw ko? Ha? Kayat mo, tasikat ti pangitas alak iti suron ko, ha? Bogi! Pasensya ka na mo. Pasensya ka no nakasawak man insan mamagustuhan. Jakin gagara. Hala, dumgag ka. Taad da ipaaramid ko ka. Kadyak kayat amapaay ka iti daytoy apaaramid ko. Kartangan nyo kakadwa! Yakar yun adagos dagitigam! Darsan nyo! Well, Maximo! Da kayo! Agsipot kayo mata na yung bag! Hamangan labdagit di mat makasipot kada tayo! Well, di ka danak, Maximo! Ado ka di pa tiyak akaryo! Lima lang ang nakahon! Ala! Darasan tayo! Tapno makapanaw tayo ditoy! Sakpay nga da makasipot kada tayo! Ma'am Jonah, talaga akas laawan anyaman na kiniserlyong ti amin anya. Di nataman la dinamag no nagkapuanta. Saan akas idey, ano adda papanan ti uray asino, ket damagen na no sa dino tinagkapuantayo. Kas lakit din di na tayo pa yun makitkita akakadua na dito'y balay. Awan anyaman na kanyak ti aramidan itanilyon. Ti maipapan ka ni Monica ti kayat ko amaamuan. Kano anyan tinapasamak kan kwa na. Ma'am Jonah, Madanaga na ka talaga, ising. Sigurado ang nariribok ti panunot ni Monica. Gapo itinamuan na. Amang ano anya pa'y ket di ti mapanunot na nga aramidan. saan mat siguro, ma'am?
Saan nga agpanunot iti dakes ni Monica? Ngampi manaw asaan ang nagpakada. Kaya't asaon day jay anasakit tinakam na. Ma'am Jonah, Kat dayta ti pagdanagak launay. Amangan no gapo iti sakit tinakam na. Kat no anyala di tanti mapanunot na nga aramidan. Agkakapilag na kitoy nga ika, Maximo. Saan basta-basta na kitoy? Pudno na ita, boss. Naawagak mo tanja kontak tayo. Uray ti kontak tayo a polis. Naibaga kun ken kuha na abaligi anaala tayo dagiti igam. Ulay payado tao Don Leon. Sana santuan na kitoy nga ikam. Sikulado. Kabalan tayo na baksatan. Pudno na ita, boss. Boss. At na nasaw kanyak di polis sa kontak tayo. Anya na ita. Saan ka na sigurado? Angam na alingag na kano iti presinto ama pukpukaw ni Monica. Anya? Abangan umay samanan kadagiti taktika Don Leon da ita. Kalpasan na. Sakto manan pagdasala namin. Kabisado kon Don Leon. Ado iwayat na pamuspusa na pumabol ken kuana. Isonas kan sa ganaan tayo no anyamanan pagbanagan da ita na pasalak. Boss, sabali timbaga di kontak tayo. Di ko na, nagtalaw ni Monica. Aniya? Kasta timbaga na kanyak, boss. Kasta kayam na pasamak. Ha! Naskan masalakan tayo ngalod, Monica! Apayapas pasapol ni Mr. Wong ni Monica. Gagayem di uliwayan na dinggen, tituloy tinobela tayo na paulwan. Itinagan ti Ama! Itinagan ti Ama! Napalabas. Nagsubang manenda Don Leon ken Mayora Chona, ket kinabkabil ti Don ti asawa na. Nakaro tinamayan ti Don ken ni Mayora Chona, ngem kinuna daytoy ngawan ti anyaman na ti sakit agapuanan ti panangkabil ken kuana ti Don. No ikumparay ti sakit amarikrik nana, gapo iti papanaw ni Monica. Iti sabali abangir, nalaus ti ladingit ni Monica, iti nakita na ni Mayora Chona ang nagkamang ken ni Padre Simon. Ngem saan lata nagpakpakita ti balasang. Kabayatan na, baligi ang nasabat na Maximo dagiti nagsangpet nga igam, ket adda pa impormasyon na naamuan na. Itagagayem, denggen nyo tituloy tinobela tayo na paulwan. Itinagan ti Ama. Boss, adda nasaw kanyak di polis a kontak tayo. Anya na ita, Maximo? Saan ka no sigurado? Ngam naalingag na kano iji presinto ang mapukpukaw ni Monica. Aniya? Ha! Hamangan umay samanan kadagiti taktika Don Leon da ita. Kalpasan na. Sakto manan pagdasalan pamabasol. Boss, Kabisado kon Don Leon. Ado iwayat na pamuspusan pumabol ken kuana. Isunaskan sa ganaan tayo. Noan yaman pagbanagan da ita na pasamak. boss, sabali timbaga di kontak tayo. Di ko na, nagtalaw ka no ni Monica. Anya? Kasta timbaga na kanyak, boss. Lukas ta kayam na pasamak. Naskan masalakan tayo ngalod, Monica. Boss, Wan, Maximo. Sapulan tayo, Monica. mapay, boss. Masalakan tayo, Monica. Numalukoy ko mangawat ijayak kun kuana tulong. Sikulado, pakailanudan tayo dahil kontra Don Leon. Boss, Ikagumanyo sa pulen, Monica, Maximo. Nawatam. matungpal, boss. Kasaritak dagiti kakadwag. Tasapulan ni Monica. Husto nga taday ito nga inaramit ko. Rumbang nga ta pinanawak ni Mama. Nga aging gaita. Kadyak pala imawag kan ko, ana. Agsangsangit ka manan, Monica. Padre Simon. Maladingitan ka? Gapot ta makonsensya ka. Kasta ka di?
Nakitak ni mama nga imay dito simbaan, Padre. Kunak tubay kat. Amom ka niya kinabil ni Don Leon ni Mayora. Anya, Day tatiak paiso. Iso akasayatan siguro. Do awagam ni Mayora. Uray saan mo nga ibagatian mo. Basta'y bagam kan kuha na anang sayat ti kasasad mo. Iti kasta. Maksayan ti panagtandanag na. Nakasarita kung dagiti kakadwa mo. Binilin ko idang agkalap da iti impormasyon, may papan ka ni Monica. Nasaya at no kasta. Madamag ko man lang mo. Kunak nawanan ti bibiyang yu ka ni Monica. Nasken ka di pa'y laing at damagam data, Buki. Amo, Naunday a panawen ang nagtalinaad iti isip ken pusok nga anak ko ni Monica. Pudno ala sakit tinagam ko. Gapo iti panagilimod kanyak ni Jonah. Ngam saan akayat asawan dayta. Abay-bay aglatan ni Monica. amo, Nailuyo sakit igura ken sakit tinagam. Ngam no panunutin na naimbag. Makuna nga anak kulatan ni Monica. Tada tayo laang matimakamuan ni Monica. Kat may salagayam gampon. Isungay kagumaan nyo asapulan. Kaya't ko amaamuan. Noan yan, di ka sasaad na. Madanagan ak Simon. Apay narding. Anya ti pakadanagam. Nas ka na masarakan ni Monica. Amang ano niya ti mapasamak kan kuha na. Talaga ka niya mandanagan ka, maipapan kan kuha na? Wano? Tagisayangam lang ti impormasyon ang maitidnagan ka. Si Kamat, Simon. Amok asabali ti atap mo. Ngam agpaiso da ito nga ibagbagak ita. Hindi ka mandanagan. Patsa ka na saya ti kasasad ni Monica. Aguray ka man, Simon. Ammom ka di, no sa dino taayan ni Monica. Darding. Ibagaman kanyak. Ammom ka di. Saan? Jak amo no ayan na. Ngem amok anatalgad ita ni Monica. Ta sigurado asaan abay-bay ang ti Diyos ni Monica. Diyos ko, no sa dino man ti ayan ita ni Monica, saan mo ko mabaybayan? Napalalo ti panangipatag ko kankwana. Uray pa'y no saan ko apod no nga anak. Saan ko apulos nga imbil? Ni Monica. Hello, Iha. Anak. Mama. Monica, anak ko. Sa dino ti ayan mo. Agsublikan dito'y balay. Pangaasim. Pasensya ka, Mama. Ngamnas ka na pumanawak dita. Ngamin. Sa anak mo't kayang kapag noaro kante. Anak ko, iti uray ka anuman. Saan ko apulos a pinanunot a saan ka nagtaod kanyak? Amom dayta. Mama! Iso a pangaasim ko maanak ko. Agsublikan. Mama, di nagpakadanakan. Tanasayaan ti kasasaad ko. Kaya't ko di makapagpanunod iti husto. Iti humpang naramid. Monica, anak. Sana ba ni Mama? Kasi tinakon-akon. Natalga ti kasasaad ko. Pasensya ka. No itanahal nga inawagan ka. Anak ko. Anya madamagan Maximo. Hata ka di nakalap yung impormasyon may papan kini Monica. Latingitak, boss. Ngamawan pa lang. Ah, Hanggang saan kayo madanagan, boss? Asikaswan mi ti may papanin ti dayta. nagsayat. Talaga kayat ko masalakan Monica. Kas nakon-nakon, hagbalin bintahi tayo. Numalukoy tayo Monica iti ijayak tolong.
Adong amin amo na may papanamana. Angan traidoran na nga tati amana, no bilang lang, boss. Depende da ita parang kumbinsil, Maximo. Kahit da ita paglaingak. Da kumbinsil kada kitikas Monica na iwawa. Nukas ka sana, boss. Dua abilit iti may salaeng abato. Ti kay yarigan ti amin. Nakulamon, Maximo. Makahala kiti impormasyon may papandon yon. Matagikwak pa'y, Monica. Nagsaya at no imawag gaya man ni Monica, ma'am. Wan nga ron. Natalgad ka no mati kasasaad na. Sa dino ka no ti ayan na. Di na imbaga kanyak, ising. Talaga akayat na nga ilimad no ayan na ita. Nga may sa ti sinigurado na kanyak. Natalgad ka no ti kasasaad na. Iso nga uray kaskasanok at nabang aranak. Ma'am Chona. Ingka rin nga awagan naktumanan. Di na saya at no kasta, ma'am. Uwan, ising. Kailiw ko ni Monica. Katsapay la kuma, tainton sumaruno nga umawag. Maalukoy ko nga ibaga na kanyak no sa dino ti ayan na. Tauray no siyak tulatan ti mapan iti ayan na. Anya ti may pahi ko, Don Leon. Amok ngay mayen dito'y presinto ni Chona. Amok ang nagpatulong tapno masarakan ni Monica. Anyat madamagan, Hepe. Saan kami agsasardeng, Don Leon? Ar-aramiden mi ti amin. Ay, anyan. Tunggal at dadamagagan ka. Kanayon agasta ti sungbat mo kanyak. Hepe. Kaano nga ta makaala akmat iti klaro asungbat ken ka maipapan ka dagiti rombeng nga aramiden niya. Don Leon, lading hitek. Ngam sabali ngamin ti sitwasyon ni Monica. Ha? Anya ti kayat mo asawan? Nalaka asapulan ti tao a mapukpukaw. Ngam narigat asapulan ti tao nga aglemlemeng. Asino tinagkunaken kang aglemlemeng ni Monica? Nagtalaw ni Monica, saan ka di? Apay nga tanga inaramid na tikas jay. Amangan met, no adda tinaduktalan na nga illegal nga aramid. Anya? Anya ti kayat mo asawan? Anya nga illegal nga aramid ako nam? Dayta tijak maibaga, Don Leon. Awan ti amok. Amangan no da kayo ti adda muna. Anya? Talaga ka ti akarkaritan na? Ha? Hepe Salvador! Saan, Don Leon? Amok asaan ka akabalan? Kas iti kanayon nga ibagam, hepe aklaeng dito'y San Bartolome. Idinto ta sika ni Don Leon. Asawa ni Mayora Rugante. Ti maibilang akabaknangan nga agindeg dito'y San Bartolome. Mamatiak anabang aran ni Mayora, iti panangawag mo kankwana, Monica. Padre Simon. Amom ka di nga apalan ka, Monica. Anya di kayat mo asawan, Padre. Nagasat ka. Tauray makunangay ng punda ka lang. Adda na bangunam nga ina kanamam. Ha? Adda dagiti kalkalikagom a kumpleto ko mati pamilyada. Ngem sana mabalin. Gaputa bunga ti manangal lilaw at tao ti pan nakaitaw da. Padre. Aklunakan ka. Naadanak itinakam. Nga awan tinabangunak nga ma. Ngimsi ka. Adda ni Don Leon anabangunam nga ama. Iso nagasat kalata, Monica.
Kat kas itinakunak itayan. Apalam ka. Sigurado nga taray jay nayawag kan ka, Maximo? Sana ka sigurado, boss. Ngam kayat ko tagpaspasarak. Nang runa, kat kalikagumam unay ang masarakan tayo ni Monica. Pudno day ta. Kayat ko lang ipakadakan ka, ngagpaspasarak boss. Ha, sige. Mapangkalugar na yawag kan ka. Balang no adag pa isoy de Monica. Kahit no bilang tadta. Ipakamom dagos kanya. Nalawak. Matungpal, boss. Haganat ka lang, Maximo. Hamumat sigulong kayat ko sawan. Boss, aday ti day dya lugar ti sumagmamano ataw tayo. Ijay da nagpakni. Panagkunak, kat awan ti da ka sa mapasama kanyak itikadda kijay. Halangalo den, agting na ikan. Ngem lang laki pa niya yung bakakan ka. Hawagan takos, no anyaman madoktalam ijay. Sigurado ka kadi iti day tangin nyawag mo kanyak. Sige. Aganat ka laeng, bugoy. Amangan no adda makasipot kan kadita. Narigaten. Jak kayat ama isagmak ka. O sige. Umaya kon dita. Agpasimple kan nga umadayo. Sakbay nga adda makasipot kan ka. Wen. Mapanak tulatan ijay dagos mo. Tapno ited ko ti kwartam. Bye. Sakpay lang ti mapan iti dayjay a lugar. Nasken a mapaliiw ko. No asino dagiti armado nga inyawag kanyak ni Bugoy. Ising, Ha, Sir Leon, adda ka di pangibaonan nyo kanyak. awan. Ngam kayat ka makasarita. Ha, may papanitian niya, sir. Idi nagabruda. Sika tinangitalkak kini Chona. Ha, sir. Kayat ko nga ibagam kanyak ita. Noan niya ti talaga na pasamak iti daydi kanito anarigreg ti sikog ti asawa. Sir, pangaasim ko ma. Di na kumamot kagura. No di mo kayat akagura ka. Ibagam nga rod ti agpaiso kanya. Kayat ko amamuan ti amin iti panawin niya awanak iti denna ni Chona. Anarigreg ti sikog na. Awan lakit iti makadlaw a pulis ti nakalugan iti daytoy a kotse. Gaputa inarkilak daytoy iti may sa rent a car. Kabisado nga minan dagiti agindag dito'y San Bartolome ti lugan ko. Iso ano bilang tamakita dagiti nayawag kanyak nga armado. Makaliklik da dagos. Iparadak di tato'y inaramat ko alugan. Dito yak pailangan paliw. Sigurado analak. Kabisadok dayta ako tse. No Jack Mariro. Dayta ti makitkitak a nakaparada ijay ayan ni Mr. Wong. Panagkunak. Adda maduktala kita. Paliiwak dayta nagsardang a kotse. Nasken amaamuak no asino tinaglugan nita. Amangan no adda pa kainaigan na kadagiti nayawag kanyak nga armado. Anya ti maduktalan ni Hepe Salvador iti dayta agundaway. Gagayem di uliwaya na denggen tituloy ti nobela tayo na paulwan. Itinagan ti Ama. Nobela ni Ferdinand Feria. Musika ken iti direksyon ni June Rebotazo. Computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center
iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon.